Selamünaleyküm. Maşallah. Selamünaleyküm. Nasılsın? Evet arkadaşlar. Burak Özdemir işte. Sonra çekilelim. Я приехала к вам, чтобы вас увидеть, и моя мечта осуществилась. Я очень счастлива. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за ваше сердце, за ваши деяния. Вы прекрасный человек. Ramazan ayında kaç kilometre gelip kardeşimiz Allah razı olsun. Bu Ramazan dolayısıyla bizleri bu değerli kardeşlerimle bir araya getirdiği için öncelikle Rabbime şükürler olsun. Ушул Рамазан айында ушундай жамаатыбыз менен элдер менен бириктирген Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Dünyanın dört bir yanında zorluklar yaşayan tüm kardeşlerimize Rabbim şu Ramazan gününün yüzü hürmetine refah kavuştursun. İnşallah güzelliğe kavuştursun. Дүйнөнүн төрт бурчунда кыйналып аткан мусулман бир туугандарыбызга ушул Рамазан айынын урматы менен Аллах Таала аларга жеңилдик берип, жакшылыктарын насип кылсын. Ben artık Kırgızların da bir evladı, bir kardeşi olarak buraya benim ilk gelişim ama inşallah son olmayacak. Her zaman, her koşulda hem kalbim hem kendim Kırgız kardeşlerimle bir arada olacağız inşallah. Men bir Kırgız uulu katары дейт. Bir musulman uulu katары Kırgızstan'da aябай жакшы gördüm, süydüm дейт. Бул менин биринчи келишим. Мындан кийин бул токтоп калбайт дейт. Мен дайыма жүрөгүм менен, рухум менен дайыма силер менен бирге болууга дайыма аракет кыламын дейт. Эми TikTok'тогу видеолор жаңы бычакмай болуп окшойт. Bolçalar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hediye getirene ama beni şımartmazsa kalırım burada gitmem sonra. Yani kalırım burada gitmem sonra. Çok güzel hediyeler verdiler. Ben bular var neyim? Kanta alıp kettim, alıp kete almayayım. Bular da bu jakta kalıp kalışı mümkün değil. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Burak Özdemir. GSL Burak Kurbanlı Meymanlar. Рамазан чатыры долбооруна мен жыл сайын чакырышат. Ума журналдын жалпы жамааты жана анын жетекчиси Мариям эже чакырды мени бул жака. Абдан кубанычта болдум. Birahmetika ya arhamar rahimin. Amin amin amin. Allah. Hafta жолдойсуздар меймандар. Başında armanı жаңы чыгып келе жаткан Басмасынан саундтрегін атқарушы Шамшир мырза сіздер үшін керемет шығарма атқарды.